Aceh gigeh silpa gelet penjajah mesoh agama rincongan tumbak kampak ge asah lumbeng trieng teplah gecu ke sudah pahlawan tat lebengan gagah rata daerah kubu syuhada timungan barat mehat lelepah fisabilillah bela agama fisabilillah bela agama tungku syik ditiro berhasil pah gelet penjajah sampoan tuha pidiangan Garut besot selawah sampai gelangkah uku teraja Panglima polem alem ngan gagah pahlawan megah di Aceh Raya Tengku Hashim Pih berhasil pah lehanyan metua imum lung bata lehanyan metua imum lung bata diteku Umar Jino alon pegah jed-jed daerah geprang Belanda hingga saboh jan gopnyan menyerah dudawa ge ubah lawan lom temah temacutnya adin yakin ngan siwa pantang menyerah ni ba Belanda dudawa ditemele sitrea jua kedeh dipinah Sumedang Jawa kedeh dipinah Sumedang Jawa dicut mutia setia lepah pahlawan megah Aceh Utara leh syahid lakowa dudawa geminah hangge menyerah ni ba Belanda di Aceh Selatan Raja Angkasa serta megah cut Ali muda nya Ali daya di lamno megah turut perintah ba perang Belanda turut perintah ba perang Belanda letat lom lain yakin silepah pahlawan megah Aceh mulia semangat suci fisabilillah kendak ba Allah nanggro merdeka wahai bangsa lon kaum yang megah merdeka kasah belena dawa tak pegat nanggro sampai bercedah ingat sejarah pahlawan bangsa ingat sejarah pahlawan bangsa pahlawan Aceh gigeh silpa gelet penjajah musuh agama rincongan tumbak kampak ge asah lumbeng trieng teplah gecu ke sudah